Dakispangut kinong Krisyan na kiway ki party kilawan man pinyaso siya ke NPP jong kamiliam ha ka jingelang ka bahe ha ka blolong hamiliam ha ka nikas ni sejan jong kan rutarik unailar. Ya kita kinong yalam lapid yang burom da UMLA kan Longstone uba Macmillan Besar kumjuru da working president ke NPP u Dr. Donwar General Secretary ke NPP East Khasils uba Aiboten Song Batru uba Bajop Pengrup spokesperson ke NPYF. Nakaliang kibabun kinong yalam party kilapin paupai ba ukertong ubanya kun na ka party na melim unde UMLA pementa uba Hamlet doling. Parti NPP kalanam kiyo. Laseng nya ka usnam arja khaar haunai August. But we dapat kejingkiman ba hakanin arsal tarik jong nai August kandap hausnam ke parti NPP. Kerana hausnam arja khaar ni kane ke parti dangdang tak arut ki MLA apa ka assembly. Andre kata jingtreshtom jong kinong yalang Mahkamad Nadu National President Sir Conrad K. Sangma National Vice President Sir Preston Tunsong Pat Baro Kilayo sedang dalam yang kesaka atau job board yang ini hadu hak kenaimun au sedang arja pra yang subhai di Baro kiwana President Pat Baro kita kuat dengan kam women's wing youth wing yang subhai di Baro siya kaying jong ka NPP berbor abang aprian ni apa NPP miswa ngalai kongres petition hamha andre dalam room si NPP ni sngo bakalong kum kaying kasemji tinggi siang ti Baro belum tumai bro ane por but kita jurum berbor welcome to the NPP family iwan saka family jong ke NPP kamdai kaseng AAM dai ke yeng kasem kedai ke family jong ke NPP tinggi tang sebabi Baro but ngawra ru gajing ai kublai namar la kuai ngaman dengan pon personally da si Conrad K. Sangma balong national president jong NPP ba Preston Tunsong ibalong vice president national president jong NPP Patunjuru na i-President Dr. W.R. Thalki, i-member Congress Sabha, i-Bumnan Mentasli dan Sedaldi, i-Bilang President Jok NPP State Jogi. Ngidon naga Kongres Laimut, ngidon naga PDM, ngidon Nalari, ngidon Akulai, NPP. Kongres Laimut, PDM Armut, lapay ko Akukra, TMC Armut, Laipal. HSPT way, that way. Ni dah esok orang manggapo. Banyak makan ikam berpenjat sekarang yang cintai kamu juga sekali dengan. Bagai yang pernah ibu bagi parti luar presno kami. Yang pun bagi bapa jobyong, yang di isu bagi wepat, pisoka kisah beradat, kita akan kali pisoka mata kaya. Bagai pisoka mata kaping baik. Kacingnya kajeput. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.